Penulian di poining ko kusanet kay sa kayo, tringato lukayang way pakon and Pohnpei nan wiya kupur kosantik kasiluwat ranwat niyabang January Asak 10 paran kaunor yagat riyasak limang ranwat wiya ran kapayuan wiya kupur kosantik kasiluwat Wonder ban katla men pagutailan katta o low yuwan kalway trade o men patuan yang one paran net and kakulian trade yo low. Kalanan kami speaker. Kaya kita nuya kiyo. Mahal katin lolo ay bambatoin sansal kapat. Yit kit sapel mar Pilipilkan. Ong nan sapel mar pinin fokusan at kaysa kayo maing ko sa matpalapalag. Kayo sa tungalan ka kapeng. Sapil tungalan ka kapeng. Pwegran kap kay penrosan. आपने मेलेल को लिख लिख के संपल मसाकान पटो yang lalanan puya lama-lama kan so regit mekot William kitio pekiran kupragen kit sebel mar ngenen kamarain ngenen kawit puam kamarain ikito kawit kit nan puya lama-lama ranwat kupur men paita akete na tol ocean nanti yang o apalita maban mau way oto akaite kit Pagkaran katin kalangan pramuawi at all party o sakaratan ang siyokset. Piniran katin kalangan o ang party o sakaratan naman patyang nilang kapayanir o at all sundor sa pamagsigis ko. Amen. Kalangan Senator ko kay kakakadla mo trade o ipanto na si Chief Clerk on roll call. Senator Abraham, Amen. Senator Kikwabis Jr., Senator Isaac Artui, Senator Ricky Carr, Amen. Senator Sonsei Edgar, Amen. Senator Wilfred H. Edmund, Senator Bill E. Edward, Amen. Senator Stevie K. Edwin, Amen. Senator Peterigo L. Irons, Amen. Senator Aurelio P. Joab, Senator Fredson Latorre, Senator Denny L. Lepen, Amen. Senator Edgar W. Liganet, Amen. Senator Tendi Sefuo Louis, Amen. Senator Benjamin H. Ludwig, That's my mind. Senator Makari Miguel, Padaman Michael, Senator Erolina Smovic, Senator Sheldon G. Knapp, Yet ngay may. Senator Melbert A. Perez, Amen. Senator Dionisio E. Simon, Senator Mitaro I. Simna, Amen. Senator Francisco Simram, Mr. Speaker, Ay quorum, Mr. Speaker. kalangan essential mag-try ko sabulman ko quorum mag-try ka katlanan sa matay wiya kupur amo na tayo bang katlanan wiya kupur essential Senator Edmond Colin me kabinsalet karata Senator Edmond excuse sang wiya kupur na almot amo na tayo bang katlanan sa matay wiya kupur Memulian tayo diyo ya sabul matay sa karatan kaping malat sa karan misik o kaping lap ang kupuran na nilap sa karan kaipo ni o wawlap ang kupuran na raksoko wawlap ang kupuran ni soko wawan ko sabul malikan ko nanalang ko nang kanyay ko waw tororong nabalap kaitikan palian tiyak momocho government national, state o local government wawan ko kabinaan Pohnpei Honorable Stevenson Joseph Karyaon Kabina Honorable Francisco Yohanes Pirmen wauniki siyong kubong labalap, Honorable Nelson Joseph, o yang siyong kubungan koros. Masaksit 18 alwaw ang sabal Vice Speaker Michael, wauniki floor leader Abraham, o wauniki Honorable Senator kan koros. Lang-lang, Oloiso, Seriso, Show Masakan, o lang-langan way kasumbal kan koros ng Chamberwood. Men po koros, po kalapot, Pon taga-baybay kan,
o nanway kan maslikan Pohnpei. Rakat o trial open na sa trial uya kupurwat o iban pakita floor leader and kalway ten and the talkwat. Kalangan speaker muna ipan yang sakasakar ay tunggal sakaratan kapung kay punyo wow and kak puli sa pulmumum na pita tier nilang wangun kami mang si speaker wangun ki vice speaker wangun kan pagkabayan na robol senator kan koruso ibil cholan ko wow staff kan mapasyang jailan kalari may siyang ranwat o korusiya yang pasyang jailan uyo purun ranwat nan men kapesekan mang speaker men bagita bang purakan jailan ka katarpo channelin ran karyao Yaman. San salama kamagit memye koros mautung kamagito masani yei o masani show pag kamagit poita mie masana pen journal Retung itu malam ben minute. Masuk masana pen journal ay ban pone sa kamagit kaya retung tiyo sa bulman kita koros mautung kamagito masani yei o masani show kamagit poita rok tayo retung tiyo sa bulman kita journal sa bulman tayo journal and run karyao kamu floor leader. speaker nuwa men leo pagitak jailan ka leo bano suspend order of business o choro kiti abali na pe issue waluan Yaman. kalanter Jan salama kamagito pagi amia karyaman pag taikat kutiya po ng issue o walu anson kat kilon tepat ruang long kamutan ko senat kan o resolution kan Senator Atwan Senator kan koros mawar ak taikat la motai liban po na sa floor leader speaker ay chungol sakaratan wow sa pahal pamukupura ibiliw sa karam mo kasambal wo so pe jailan ka suspend order of business choro kiti pan order of the day abali standing kam terupos kan Yaman. Jan salama kamagito pagi amia karyaman pag tail katiyang po the order of the day ye standing come to report o iban po na sa chief clerk Standing committee report number FG Legislature line Legislature mapit Governor Communication number 1 Legislature line Legislature sang Committee Pinsap Jan salama report what pan report sang supplementary committee sharp karate pan po na sa chairman Latore Kalangan speaker mo na iban patpatuay patuang kupurakan kapung hotel kuya ko kupur kalangan kupur sa bagon ko makaibay pung hotel sa wal masaulang karos ay tungal kay po ni wow ang kakpatuang sa wal mong patuyan min lang wong kin kami wong ki vice speaker floor leader wong kin honorable senator kang karos nilala ay tungal wow ang pilkak wong ki ray kang karos ng patuang hotel speaker menuaw karakarak patuang pata kam tinsap Pagi bang kurang kuat dalam kuat dalam masa ini standing committee report number opisi bisa kelimau lebih dari sok kelimau. Jan salama kamagit sang chairman and sharp dahil katiyan ang masa na ben standing committee report opisi sa klimaw lebih dari sa klimaw koros mautung kamagito masa ni yei o masa ni show pagi yei poitak dahil katiyan ang masa na ben kamu chairman Ladore Kalangan speaker iman nuaw pagi tatok puka tanun kesempal ay man patungan nyata komogit nuaw karakarak pagi tatok wat ang kakapantala Yaman. Jan salama kamagit yung sang chairman and sharp standing committee report number kisili sa klimaw lebenari sa klimaw an kapantala pagi amia karyaman pang kamagito ay pan po na siya koros mautung kamagito masa ni ay huwa masa ni show kamagit poitar o standing committee report number kisili sa klimaw lebenari sa klimaw kapantalar o ewan show murun rangot chairman the chief Standing committee report number FG Legislature line Legislature mapit Governor Communication number FG Legislature line Legislature sang Committee Pinsap
Chancellor mo report wo pilpan report ye isang committee sharp para taban po na chairman Latore. Speaker, kailangan ay tungalwa ang kakpatpatuta ba ang kurakan koros. Kailangan mo speaker man nuwaw karakarak ng pagkita standing kamtropot ng pagsilisa kuno labi na resok. Niya karyaman ben kamaguto. Karyaman. Chancellor mo kamagut mayor koros mo utung kamaguto masa ni ye. Huwa masa ni show pagi ye poitak taban katian nan masa nebe mia masa nebe chairman Latore. Speaker, sangan mo iman nuwaw karakarak pagi standing kamtropot ng pagsilisa kuno labi na resok limaw ambil kakapantala. Karyaman. Chancellor mo kamagut yung mayor talan bil kapantela standing committee report of kusilisa kono le benar yesak lemau pagi mia karyaman ben kamaguto trail ban katiang nan usus koros mo utung kamaguto masa ni ye huwa masa ni show kamagut paita ro standing committee report of kusilisa kono le benar yesak lemau bil kapantalar ong nane uyak pur muronran mut mia to standing committee report. Standing of the report number FG Silisa Line Risa Kulma Pit Governor Communication number FG to Isakeo Line Risa Payu Santos Sound Migum Tin Sap Men Ownership Chairman and Sharp, Chairman Latore. Speaker, ay tungalwa sa bali ng kakpatpatuta ba ang kurakan koros. Sangan mo iman patuan pata kamtin siya po nuwaw karakarak pagi katuat ang kakatun yakuburgi standing kamtropot ng pagsilisa kusula benar resok. Karyaman. Chancellor mo kamaguto, koros mo utung kamaguto masa ni ye. Huwa masa ni show. Kamagut paitar, pagi ye paitak tabang katian nan masa ni be pambleo po na sa Chairman Latore. Kailangan speaker ay tungal misik wow ang kakpatpatuta ba ang kubur. Speaker, sangan mo iman patuan second vote standing kamtropot ng pagsilisa kusula benar resok limaw ambil kakapantala ewan so. Karyaman. Pagi kamagut ya mayor o mia karyaman pa pan po na sa koros mo utung kamaguto masa ni ye. Huwa masa ni show. Kamagut paitar o standing committee report number of kusilisa kono le benar yesak payu pil kapandalar ong ewan so mur. Nane session in muronran mut. Mia to standing committee report. Salam Mr. Speaker. Masular pan po na sa floor leader. Kailangan speaker nuwa men pacurang yata kamaguto pagit chalang kak katlamuwa curugti o apali ng basic tayo may pil kalendar. Chancellor mo kamagut mia karyaman pen kamagut. Mia karyaman pen kamagut aktay torokti oktay kat po ng basic tayo yay pil kalendar o pan po na sa chief clerk. Legislature Bill number FG Walisa Kuno Line Risa Kulmao a bill for an act amending Directive PC 4-113 relating to the collection and deposit of mooring permit fees and penalties and for other purposes ang limatawat kayo. Kailangan chief men po na sa chairman and Moni. Kailangan may Mr. Speaker. Wow, kara-kara kamagat malwat kailan kak. Puya ka puro kay ang watawat kayo. Kamadang ko sa wali sa kuno le mangyari sa limaw. Karyaman. Kailangan Chancellor mo kamumutaan ko sa natap kuwali sa kuno le benar yesak lima withdrawal sa Committee on Finance o placer nan calendar o bang katian nan masa na po kamagut masansal sa nga chairman. Koros mo utung kamaguto asa ni ye. Huwa masa ni show kamagut paitar taigat kat nan masa na po. Mia masa na po. Kailangan may Mr. Speaker muna tayo bangkat yung nanmasan pa. O buwan kaksan bang kupurakan. Kapin ko sa natuwa dan kak miya bang kupurakan koros. Ay man pa magteka kamalin na pinansa upo. Kapin ko sa natuwa dan kak kanena ang bang kupurakan. Kailangan may Mr. Speaker. Chancellor mo kawait masang chairman and Moni karatag traban komal lebinansyo. Dahil komal lebinansyo.
Along na supplementary buya kupur. Umona tayo komalti. Tayo komalti po yung kabin, kamutan, kusunet. Sabi ko wali sa kuno, lapinari sa klimawan kak kapitong pangkupuran senator kan. Uy kami alam na karo sa bulman kiyar. Uk tayo kagaya katla mo tayo. Uy paan po na si Chairman and Moni. Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker, inkak sa umukamitin Moni. Kung kupura po inkak sa sa karatan, kay po ni kaping wow may patoyor nilang. Nan mahal may Mr. Speaker, itong alwaw lapan kupura mo wan kumelel Vice Speaker, floor leader o Riya Honorable Senator Kan Chorus. May Mr. Speaker, Moni pan wiya kamakita imen kabesete wiya pentatawad pugi endete pan kupurakan may withdraw na ran KU supplementary session and parwat o ikamelela me in order kailang kakatiyang nan watawat KU ran wat pero pugi met may Mr. Speaker nawawo karakarak pada sa umukamatin Moni o kamagat malwat kailang kakuya kupurgi ang watawat KU kamadang ko senat o pagkuwali sa kuwano laban niya reyes sa glimaw. Amen. Kailangan esensyal magkamagot miyayer o dahil pan katiyang nan masinabe kamoy Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker itong alwaw sa balban kupromuyo bang kupurakan Chorus. Kamadang ko senat withdrawal mauyawi ni kameleleyo may tungalan nagi may akarwaru ang kagapwal. Niyaralap epit Moni kan makin loti sang tatuang kan me sa Matail Public Corporation madan ki Pohnpei Port Authority. Ken kalawet isang na magmagating soap kan makin patoto. Sang soap kan Chorus. Soap in light, soap in wamam, soap in container o soap tikitik magbilikin mo may Pohnpei kan Chorus. Muna bukat nan ko sanad na more percentage sisak may mayang rail ran kin kaktatawang kin. Percent silisak kin apol to patrolang paliyo OFA. Ari kosantin kanenen muna wad wiyawi nan mayu me muna makin loti ang TPA melap. Rangwat essential memurin COVID labanan siya pun miyanan munikan makin loti o palita dagan Pohnpei Port Authority. Riyata jen aray tungal tatok tutuwa jen munikan siya pun rekin nanti yang wanaso Chorus kan kakapayata aray tungal poko I karapan withdrawal wiyawi ente depan kupurakan. Pero po kumet may Mr. Speaker wow karak ikamakit malwat dahil kak sabul man kita kamudang ko sanad wad ang watawat KU o kaburwardong Committee in Finance karong-karong ang kakuyawin. Amen. Speaker. Kailangan muna ipanan po na siya kamagutang makapurain po na siya ma-irail ko maniyang kaway ng masin po. Kamu, Vice Speaker. Kalangan Speaker ay tungal sa karon ran mawon man sang lelapan kubro mo ang floor pambakabayan ng Honorable Senator Chorus. Kumgubro po ay tungal sa karmi sa kuwawan kakpuli sa pulma mo yung tungal may pay-tighter ang tan kubur o ang ton puli. Ay tungal wow sapal pan kubro mo niyo ang floor pambakabayan Senator kan o ay tungal wow ang ray kong tutongkan mayang patong supay wala ranmot ran mawon kapong payamaw karakap ang ton Pohnpei yunsak nang kalalan Pohnpei o likin kalalan Pohnpei. Mang Speaker, itungalan ka kapeng o man kasaleta itungal matamatuan ututong komandan ko sa network. Iba doon kami lele na ang sauyo mapatular iyang moin totok me nekpasang munikan mo koloktit o kasaneti me present silisakan turula ang upali ay sisak sa
meron kak totong ka. Tel mangu lelang sawut ngunduan kawewen chairman o introducer ma te kawewen chairman o ibilwewe ma introducer and bilwet ibilweya former portman ang PPA in ima utro the chairman in finance bill uya man o iraina na narawani kapal mamia o anan mamia ngunduan magmakitin masop kantan makitlasang Pohnpei kasola ko sa ito yawasa yang aga sangan anan kanan operation o tame kanotin magkarta kapal ipatawan kasaleta anso yu samalar Mr. Speaker ni anso magkail patkitak sinsentrikis punuya subsidy ang PPA pagli anan ang sawasin totoko matamataw ay patawan tawtogi ko taan mo niyo o ipatulang present silisa kon kopro lang rai iya tungal kapung mele lang puya pantatokot pagli monuwat and bilporalaw sawasa arail sabis and apaliala aramas and potila sang Pohnpei o apaliato aramas sabis and irail kan mabang talumutong Pohnpei i patawan kapung ko kasunod kot ng speaker o imanin sansal may yutung present ko pukiyan monikan mo collected anutang paralang rai Pohnpei po tator kalangan may speaker Kailangan Vice Speaker, mamawal siyang Vice Speaker ay may kumpren po na si mga Senator Movic. Kailangan ng kupromo speaker, muna idan yang pato ay tungkol sa karatahan kay Baniyo Wawan, pato ang tama kom siyang giyer. Mungkin kamu speaker, mungkin vice floor, Honorable Senator Kan Koros, o staff kan pato ang child ng kalalangot. Speaker, kapag ka kumakit pip kamamataan ko sa net kuwali sa kuna ulab niya sa pimawan ko purpulang kamiti po and korong ariyet karabo kan ni men komiti yan kak pakata o consider niya isang marabang korong ko po ki muni wat niya karagata sang PPA 30% kan ko purpulang o pay por nagtatawang ki Ari kami lele makarapan kamu matang ka sa network tao yawita po ki niya anana pan 30% mapuralang OFA. OFA anane sentwat poran kak pilbuyaki sapis on way me pit taliset. Ari imen roproben niya nang monimot pan kopurpursang OFA o kula kopurpurlang PBA monumot pon aya effectin sapis me monumot kun totoo ko ang uwate ya wasak tayo bilban patrowan sang sent me ban tapun sapis buko na no uwate ikamelele me ayin sa uwat wapisin uwate an ka buko lap sang tamro kang yaran tayo or ikamelele me ayin sa uwat rebel capital ngong tayo baktok yaw tayo supplement ne rai pochet po episode ita Arya ay sa me kumutan ko sa net pagkatutan ng kabubutay kamele me kabubuta puwego karato puwego yana pan sa sent pagkatutan bilyang tapon sa apis kainan sa pulmatal data itong government dari i-men committee an kubro yan sa maraban korong ma peitok pagkat niya o ma ban niya effect ma ban korong patato kino FA aktelanana kubro mau kumutan ko sa net watch Punong Thailand kamanala, taga Thailand, may itong tangin niya. Kailangan ng kupromong speaker. Kailangan umawal sa Senator Movic, kain po na si mga Senator Simon. Kailangan ng common speaker ay tungkol sa kantang kay Puniyo Wow kang puron. Tuon Pohnpei. Tungkol wow pang promise by speaker to leader ng Senator Kan Koros. Speaker, imen kasalita ay tukol utudong tatok na pato mo ang kampi, mo legislature association. Imen luwa pag mapangkak. Pwede pato ang kami luleme, tatok yung kuyaw po yung karapo. Agi maport authority pagpagi sinsentuasan po lang rin, mo yes moral kasan din tatok. Ama miyok kasan tuwo. Tatok ta maranane kiyap. Present of yung kulang rin. Mabikak sensa long legislature po tayo. Mabikak yung patuwan tamer. Ipatuwan
ronga par mo yung committee bilka ropoto nan wasan sesio kolonia randre yom ni ayer beliau kasantim port authority me pit parking fee ma ton Pohnpei ban patola kamurala aray panay pitulong ng kilo marapan minisilisak te boto-botan talayo biya sang wait kayo kasi nagdir ari imen na committee bilka ropoto ya pangnirawad ng pataw panapit po ipilmen wawagi speaker sources and revenue ya kan memia port authority kin mamaur tapam me Johnny Song Mombo na collection sang rail so kan te sompir kan tapam me subsidized by government o replikin ta donkey grant o dame mo irawat mele me chairman padawan tame during COVID-19 mia sabul din me koros pali koros ari kasanduwat ma-replica advice ma a temporary we are remedying sabul din COVID-19 o ang sauyo pan kamaulat puweki rail kinanan tiyang ang so koros rangkak respond to requirement in FFA tesongkan ari irabgat ilamanam kaite kin isura kamele me tatok suwat yomet manele me irabgat essential tong legislature kamele me pikasalkan memyo so ame tu essential sang rel do movie main bangkak saya apol imemen patuan pagi me committee kak look into this so bukat wapin kawin dan seberang tatok kalangan kami Kailangan Senator Simon Mauer, ay po na sa mga Senator Perez. Kalangan ko, Mr. Speaker, muna iba niyang pato ang batang komoy siyang kiitoan sa karatan kapang awakan kuburan sa hotel court labalap kaya sa pun magkuburumam lansal takar amendment trail dan marahin Brownwood igak tuan kelay konoti kaya kuburan Brownwood ito ang luwan ko mo speaker on the vice floor mobil one kumelel kuya na po members chorus pilsan kian sumaw po ito ang gileban yang limaran niya kanan 10 baswood mobil nan men kapesekan ito ang ran mawong tungwin Pohnpei unsap Mr. Speaker imen barawanda ito ang luto tong kamutan utaklawat imen tiyang kemas so sa iran kay namoriyaw matiyang niyaralap kabunot mamiye talengkak kadaman fishing fish prodong Thailand present lemation o bana pali kabunot mamiye karyaw hong yawitan poy kap hong entrance nan sa madail saan sompir ito bang kakatog law belan show you bakapese ranu yaw pero wag siyang kusudan taripin fil osong tigan banana wanan show you kapese ang gaguyawi o ang bangak tegata ay tuan imen barawan taboy ide barawan ito tuan lagi ang show mo yang batang committee mo kotogi pilwat ye uram maban ka ko konangan ka guyala LP1 yan sa mga kamtiban kotogi ye exception yonan kamota heu tayo toror me kotoro ye isang uran evesam kan soup albanyang pepe rangkak cek popil korong pi kondanger kita enggak main bilwo ke terawat pergi ansur rela saya biasa habis buat misal boy ayat kalangan Mr. Speaker Kailangan Senator Perez, Mauer, ay baan po na sa mga Senator Louie. Kalangan Mike Speaker muna iba yang pachwa men kaki ay tungkol sa karadaan kay po niyo wow and pachwa yang sapol mamim pachwa nan lang o kaproito nan molwech mountain komoy Mike Speaker Honorable Vice Speaker Floor Leader members ko chorus miyang pachwa nan karat ay pilchungol ran maong Israel kan may pepe yan men kapese
Ikapyung ki uktaklan tama kaptalong sang ran Senator Chua po itin kan kasaleda uchuch ong irawat o kapyung ki chairman bil kasaleda ma irawat pambil ko purpurlang committee boray pambil check chiki iman and register ay chungol concern belel wasama mooring rugtang mooring fee ko kun pachoye na committee will check and will consider environmental impact na Israel kan na susupay na ni patpatwasaw iman cheo chuwang mo OFA ma ay sumaray kung 30% o parang kak niya program marag na pali mo check wasawa pwede ban ko purpurlao na committee kak will consider wawayang PPA yung environmental impact na melel each men wasan sa susupay wasan anchorage supay latran kalangan ni Jemiman kasalitan. Our Senator Dewey, ban po na siya Chairman in Finance, Senator Carl. Kailangan may Mr. Speaker ay tungal wa sa pal. Kami lele maudana koneng kawit naiwan miya sang introducer rin kamatang ko sa network. Wagi pilans wanan siya uyo yang uya port in paluwat. O dintuan uya introducer rin kapara-para kami. Miya kawit maam kakuya apali ele nan mama sen pen irawat ranwat kupuran ng rail kan san saler. Ang irame pit sangon moniti kan me OFA kak tatangki OFA tagalam magnet ki yang sop kapil revenue source wo report pesek mi yang committee finance OFA tagalam me likin PPA me kosenet mo dangan kin kak impose pada one transshipment privilege fee me wo ge paunin mam chorus makin kamu sang pun persena orang pun mothership ka so del tiga sang sente isa kilo eu OFA ka compose tata ko sansal me so we ai kamala me fee ni anso me fee kin mie utan fee ban purala buena pali tatak me kin kata fee ai kamala me pung PPA and pada 1% to buki mga karong-karong pan miyo imen beliau ka perayaan ngoluku kupurakan korosang nang karong-karong chon committee yo meso to ya chon committee jalan ka kayo pa na po tatawag niya pang kupurpur to ako para trial and ka kunsya kiyan kalangan may Mr. Speaker o itungalan ko wow yield floor ang riyan na po chuwap Ang Senator Carr, you floor ang Senator Chewab. Kalangan kamo Speaker, kalangan kamo Chairman Carr. Moniban Patawana itong sawas itong luang kang kamu Speaker. One ke vice floor leader members kan ir kan patay ang trial minsan what. Itong sawas yung bill essential moral Mr. Speaker. Essential me Pohnpei Port Authority apapali Port Riau, yung airport o seaport. Essential mag-try bil katam kit Pohnpei Port o sampai tin sumpir Pohnpei International Airport il dua de pon wato. Mr. Speaker honorable members kan potay lenggak kalau Port Riau metan para kiyang o sampai tin sumpir o sampai tin supan ang sambapon niya katam kiyang International Airport the seaport so many upgrades the kamaula panananan niya. Ituganan ki ang sumao ipatpatupon yang PDA port sepatola kuamo patrowan sangon kirta kay na miya guam nan seaport arkak patroda na naubisu muangi de patrowan tamat tang sil dikin paina ari sangon mi surveillance pukat Pohnpei Port Authority menanan anana magtransfer ban upgrade o kapatayang kaparakiyang sa Matrail Airport o Seaport ong kasatrigan ng pasligin Pohnpei de Micronesia arkak FA kak shutdown Port Riau arime pasal ben sin bill wat kailan kak kaprat person sidi sa gamiya orang kak upgrade o siya kamawya tama
koneng ran try ngak memorki o and kak provide safety on sumpir o su nemoromot Mr. Speaker ikapor-por ke kamatin finance pantola o iratukutungkan presiden ta saya yarpan karang PDA kalangan Mr. Speaker. Kenangan mamaw Senator Jawab. Pantunan sa floor leader. Kailangan Speaker ay tungkol sa runwag sa bal. Speaker, kayo ikapeng kawit kan koros me siyan saler kawit kasambal kayo met o minan kamele me ban jose kamiti nan kororong ay ban. Patsiyang ay tungkol German o lukay kumail. Malagan misay kaskitag promail kumail. Patsiyang kamiti nan kororong po. Jalan ka kaungsak kawit kan korosya. Pwede ansyo ay ban pagitak jalan ka kerajang temasin po. Riyaman. Wat kayo. Riyaman. Machular masan pa panpona sa kamagat mamiayar pa kamiya karyaman pa. Taran rutung iti masan pa kamutan ko sa netap ko wali sa kono lebeneriya sa filmao. Karos mautung kamagito masan iyay. Uwang masan isyo kamagat paitan. Taban katiyan nan main motion talan kamanalan watawat kayo o kapralang kamitian muni. Petrek pen kamutan ko sa network dan kak nay o report and mie mon karya o pem sebelah matuan. Dahil katiyan anu shoes karos mautung kamagito masan iyay. Uwa masan isyo kamagat paitar o kay kamanatar kamutan ko sa network ni watawat kayo o bang kapralang kamiti and finance. Miyadre kamutan ko sa net Legislature Bill Number F. Lisa Gisula and Race of Fire Bill for an Act, adding a new chapter to Title 1 of Pohnpei Code entitled Senior Citizen Month and for other purposes, only watawat kayo. Chancel makamutan ko sa network assign ang Committee in Social, Cultural, Tradition o Historic Preservation karatay panpona sa Chairman at Kar. Kalangan ko po mo na Speaker. Amen. Sekarang kamu kemudian muitanya punya yang patrian sama mui kasama-sama kau ikan wanin lang. Peraturan maluat itu kalau wanti kamu wanti pipe wanti floor itu men wanti loop condenser o wanti yang ay senatorkan karus o pada wanti staff kan yang patrian kita yang buaya kupur buaya laban. Ini peraturan sekarang mau dua kalian Tabulman kita kosonet nanti pergi silisa kicau, buaya kupurgi, kadai tabulman kita. Riyaman. Inshallah mau kamaguto karos mautung kamaguto masan iyay. Uwa masan isyo pwede iyay po itak dalang katiyan nan masin pa. Kamu senator Kar. Ini tadi pan kupuran memotuat kalian kakan pukata kamu matang ko siya na tapos silisa kichu reserve tayo o kamananan ni watawat kayo. Riyaman. Masotra masan pa ni Rowo ay men pagkaktayan Jus kila karos mautung kamaguto masan iyay. Uwa masan isyo kamagut paitar Kaya sabulman kita kamutan ko sa natap kislisa kisyu, lebenyar yaisak tayo o kamanatan ng watawat kayo rano. Miyadro kamutan ko sa net. Legislature Bill Number FQ Walisak Line Race of 5 Legislature Draft 1 a Bill for an Act. Further amending Stela Number 11L-26-24. The Comprehensive Budget Act for fiscal year 2025 and for other purposes. Only watawat kayo. Chancellor mo report out siyang Committee in Finance, Sir Karate Panpona siya, Chairman in Finance, yung kamutan ko siya na ito kuwalisak, lebenyar isak tayo, LT1. Nangan may Mr. Speaker, ito malwa sa bal. Niwawa karakarag may Mr. Speaker. Imen, pagkabaan ko puro mo o baan ko puro kan magteka kamalin labi na sa utalan wawa pa namas. Pagpagkutayan kombal lebinansyo, tayo pan kombal lebinansyo. Tayo kombaler,
trial kat nan masa na ben kamutan ko sunnet ab ko wali sak leben ya resak payo LT1. Kamu Senator Carr. Kailangan may Mr. Speaker, yung alwasabal, Bangko Buramuyo, Bangko Purakan Forest. Kailangan buwagi at ay kakomal nanda pinanso o sabulman ka binawewa. Ang tatawag magtaibang katiyang lalay, ang kamutang ko sunnet wood, padawat kayo. Munay kan patiyang kupurakan nan maasin ben kamutang ko sunnet wood, ang padawat kayo, ay men patawan de Bangko Purakan. May Committee in Finance, panewang sa matay lawyer kan. Puran kak cek kasandikan me kakade eti omia pe kasal ang appelment monument infrastructure maintenance fund ap tatawag ente kalomat tatawag legislature me ananayer en kak mogito apali tatawag lar monument imen padawan met puente de ban purakan me Committee in Finance pan utan kesampal ki concern kan koros memia o panewang sa matay lawyer kan puen ka kewang me na pesam kan o ele Israel kan me konengan kawoy kita ilap sudah kan para to nakarong-orong kan at the end look me uyang rai pero pue kemet Mr. Speaker nuaw karagaragi kamagad maluwate kadyang nan masin pen kamutang ko sa nato ko wali sak leban yari sak limawang watawat kayo. Bantu na sa kamagutay, magpruhen po na sa mga Vice Speaker. Kamu pa. Speaker, wow na kamu kata kamu kubra. Main rob na iba na nano yawi o kawit ito pagi kami lelema alpukat ala kay investment ansaw yun nan main kampak kayo atap to iyalbo ko mana na kamawang alpukat. Sharing delegation ng koloniya ng legislature ansaw capital improvement metatalk. Bebil tuwe sa way chikan. Ala kay mesudo non leranot. Muning kampak niyan saw delegation delegation rekinek o miyar share. Albukat sudo yaw nan sampar riyak bang kampak karyaw argay songon kamawi tatang kay memoni na mereka. Uyata ansaw yo batula. Agay railakan mo uyata talk na napesemo kawit. Merapta ni butian so makampak kayo rabang kakada sudo metatalk bukat monin Amerika kay mo. Ayay tungal kawit to mata me kami to gonongan to lao yang piltok o apali bo kawit lal kay niya ang nisal dito uya banto tampan. Iman bagi bitalang tawla mo suski kama naman lang ko sa metwot speaker. Kaya man. Chancel me mayor motion trial and return to machine ben kamutan ko sa network. O miya karyaman pe karatang may kupure pan po na si Master po itaw tayo nagpilikat lang mamasa ni. Koros mautong kamagito masa ni A. Uwa masa ni So. Kamagit po itaw tayo rutong tiyer masa na be. Koros mautong tayo lang kamanata kamutang ko sa natap kuwalisa kliminiyar yasak payo LT1. O watawat kayo masa ni A. Uwang masa ni So. Motion carry. Bagi puita raktai sabulman ketar kamutan ko sa natap kuwalisak lebenyar yasak payo LT1 o watawat kayo. Miyadra kamutan ko sa nat. Salam, Mr. Speaker. Masular ay panpo na sa floor dito. Kailangan Speaker chungal sikaran wag sa pal. Imen pajunya tak kamagito bag challenge choro kiti wapali resolution calendar. Chan sila mo makamagut miyo miyaya o miya karyaman pe karatak trial sa pal tiyang pon resolution calendar. Hoy panpo na sa Chief Clerk. Legislature Resolution number Mesa Tuala and Riesa Clamao, proposal for resolution. Amending Legislature Resolution number Mesa Clamao and Riesa Payung to provide for the legislative acceptance and approval of additional grants for the state of Pohnpei for adoption. Chancellor mo may resolution withdraw karatak panpo na sa mga floor leader. Speaker men nuaw bagi bang purakan o yata kamagit challenge ka kuya kuburuki LR number limesak tuwa or lebenyar ruisak limao. Chancellor mo kamagito koros mautong kamagito masa ni A. Uwang masa ni So kamagit po ita masa na ba? Chairman and Chayan ko. Salamat, Mr. Speaker.
dan barawan miada kamagit nagak sani lar nambe temesek tuole benyari seklimau sani yo sabul man kita. Chancellor makamagit mie og taigat kan masin be mie iran kawait nan masin be Kamal Timan Speaker, sudah itu mal copy and resolution. mai kuburen po na sa masin internet nang tay komal resolution what o muna dahil kumalti kamagit ito ka kamamatan resolution limaysak tuwaw labinyari yaysak limaw na siyang floor leader o pwede karyaman pen kamagit mayor o tayo sabol man gitar ak dahil katkat nan masin pen kamamatan resolution limaysak tuwaw labinyari yaysak limaw. Ibaan po na sa Chairman and Moni, Senator Kailangan Cor. may Mr. Speaker, puyengak pada sa mga kamitin muni. Ay kasabali sa karanwa bang kubro mo yung bang kubrakan koros. Ang kamutan resolution would epeyan resolution yung magkay kamanalar nan tiyan muni would ninduan ruwasan kosaned makosaned masawaskan koros mabanggan pato sa maslikan government in Pohnpei State banggan pato to maluwad bangganang ninduan resolution. Ruwasan kosaned wo o kawaitin maluwad when kamangay tatak resolution euto mabang kamanaman. Apniyaso me sawaskap banggan patolong ay ito resolution na banggan amended. Rima karata kamudan resolution would pato ng mom memia when the bangko purakan. Kamudan resolution limesak tuwaw number Lebaniyal Riyesag Limao, Panwagdala, resolution Memiyer, resolution number Limesag Limao, Lebaniyal Riyesag Payo. When ka kapadayang sawasan muni kay may patutor ang sa matay government din Pohnpei, kayo malang kupungililan Pohnpei, kariyaw program and public health, maging patuan tuberculosis prevention, kasilu Monin yuwan, dasawasin yuwan, mapadotong kan Rosan Mau, sang universal newborn earrings screening and intervention met federal program yu, patiyang met wan muni yu pilpadotong kan Rosan Mau, apali serupolel kan pediatric mental health care access, o kay musakila muni Makin pasan na Chetan tatak mapapali sa Walmatrail Pohnpei Community Health Center. Imen pa kupang kupurakan may Mr. Speaker. Kailan ka kamanata resolution what run what. O mure na kamanamanta mamiya anana pen oversight me ewo kupur sa Walman ki. Ag kailan ka kadyang nan oversight po ko. Kalangan may Mr. Speaker. Kamakit sa tingnan po. Masalah masa ni bay pan pon sa kamagut tayo rutung ti masa ni bay korus mo utung kamaguto masa ni yay uang masa ni show kamagut paitar o tayo pan katiyan anu suspend kamumutan resolution limay sak tuwa o liban yari sak limaw
Koros mautung kamutan resolution wat kawatan ni 55. Kalangan essential masabal matay usus A riaisak riau o sota mauang kamutan resolution wat trial kamanala resolution wat ranit. Miado resolution chief. Legislature resolution ng Bilmesa Kwalu, line Risak Payo, proposal for resolution extending the sincerest sympathy and heartfelt condolences of the 11th Pohnpei Legislature on behalf of and for the people of Pohnpei, and most especially the people and traditional kingdom of Matalanim, for the passing of the late Nansaurin Matalanim, Mr. Pius Hadley, for adoption. Pag resolution what I will try ban po na sa floor leader. Kalangan speaker nuwa man bazon ngata kamut jalan ka kuya kuburke resolution number 5 kwalu le benyal Risak Payo. Karyaman. Diyan sila mau kamagut memia koros mautung kamaguto masani yay uang masani so kamagut paita tay kat nan masana po ipan po na sa Senator Net mauya introduce rin resolution. Kamu Senator Net. Kalanan kamu maing speaker. Mo na ibang pato ay tunggal sakaran kay baniya wow kapatapat me sansaler mawe. Nan wasan wala malame tunggal sakaran wan kan kami wan ke vice speaker floor leader wan ke honorable senators kan chorus Israel me patang Israel nan gallery o Israel men pembikan makaniang kasampal ki pepeyan men kapese kan peran ken mamangi pat patroan sambe ulia parel kan ken katkati nan wala malamakan Pohnpei me delegation in Matalanim sapul manki pue kilogan lang so metanayan pa Israel ta pata delegation o kapitalong resolution and sympathy and condolences with me. Are tame talu udamas mai Mr. Speaker we me signal ko sang pali me bil sentin bil ko tala nalang Armenia trial okay are Niaralap sympathy and condolences resolution you met nambel mesak walu le benya Risak Payo malwat and patang penene way apne melet bilok wan kiyo kasampal ki lukan kaun melelenger nan saur renayo ay den ranwat merawat bil bilok Pius Hadley imed niaralap maing Mr. Speaker oi men paduan wiyata kamagit timasan po sa wilman kita. Karyaman. Siyan sila mau kamagut memiyak may kupurin po na siya ma chairman and chayan ko may pilwat assign na itabio and kakawait ma kami Chairman Perez. Kalangan ko Mr. Speaker i utung owan ki motion memiya Iman parawan to statement you Chanjal bon tarobot me assign and chain ko Chanjal nan magatin sa marat tawag ran what me resolution what withdraw and counting chain ko Pagi moment the talk me ye o sudah tu na se chain ko arangga kata sapung ni medan samurai rule ya som encroachment ba ya wi taban ni spelling me sapung agak ko bung bola o kata mantan ni cerita peter to ke sambal yu ya som pelian tarbowat padota agar luke to penene yu
gue rain kak patuan yang rain nan maluat sian the original in condolence resolution kan menjadi dunia tu. Ini memberon kabatayang o kalaga puran tahu got kuyau. Itu beona jadi Chairman Jane ko putro. Kalangan Speaker, Our Chairman and Jay and Kakomui Speaker. Speaker, I patuan ay tunggal wa sa tali patuan kaping kawit koros main uyapan patongkan Chairman kawit inapan uyawin itulman sakawat ay tunggal Chairman o neighbor na puweki privilege yun kakutro ay rawat uyawila kahit yung so po yun taula po kasampun sa yun ko o main speaker puweki ay noon kasampal ki sawat tubulok puweki nanay barawan tiktarong na saun upa yun upa aray lupa mamaw sangat kawa amen pagi kita taula ro kamanala resolution what kan kakyaw latik sa umpatak kalangan ba speaker Kalangan pa Speaker, muna ibaan po na siya kamagitin. Rujungitiyo sa pulman kita magpuproyen po na siya Senator Simon, kumkulakul to kupromiyo. Kalangan Speaker, iyang. Speaker, iyang kasampwal kimelen tatawag patumotay. Ipinmaniyang patuwan nung ay tungwal tong. Speaker, iyagis patuwan tawag nan mangan resolution wat nan lain kasilu nan buwan traditional kingdom ikamele memiya iro kasampal kay suka patulan ko ilamelam ime resolution men patuwan most especially the people and traditional leaders of the kingdom of Batalani atame patuwan on the people and traditional kingdom of Batalani ari so sin apetikitin kaya putan apitpaninan kiyong patuwanang minong intatokot we bil kamelele may inangin introducer resolution mo apil nam palwaran resolution puya ki koy mesansal utam bil pan reflect may kupur mesansal nan manglog ka reflect dan puya ki kan me patuti pra Ria mo emaw mayay kupuran introducer o bollywood trailing kotlar mo sudah mo ya apu kamelele me pilipanin mau magtaypan biyata mi gud me mau siyang tama mi amat ay may men patuan ta kaway diyo maalalta mo mabilso akupuran mo kalagan speaker Child Komal ma minute Child Komal Speaker
Tayo sa paler o tayo katkat nan masa na ban kamutan resolution limay sak tuwaw laban yari ay sak payo. Speaker, Kami Vice kalangan Speaker. Speaker, iman nuwaw sa kawo sa kara palagaysin ng matalanin, mamoto at talking. Legislature, resolution ng balimaysak, walo laban niya resak tayo ang kakapantala ang lakap pwede iraka yan kakapatabatran ng flora man niya. Diyan sa lang mau kamagit na mayor kamutan resolution limay sak walo laban yari ay sak tuwaw. Resak payo ang kapantalaw ang lakap. Pwede yan miya kariman pa ang kamagutoy ban po na sa koros mautong kamaguta masa ni ay uwa masa ni show kamagut paitar resolution what kapantalar o ang lakap. Miya do resolution Salamat, Mr. Speaker. asalar ban po na sa floor leader. Kalangan Speaker men nuaw kamot jalanggak ketiwa bali ng basic wanaw nomination. Ng basic wano. Diyan sa lang mga kamagut na mayor tayo ng katiyan ng basic wano yung nomination. O tayo katiyar po ng basic wano. Kami, Chief. Recommendations per standing committee report number of Lisa Criolla and Risa Climao Mapit. Nomination of Mr. Aspen Abis to the OFA Advisory Board. Kalang po na sa Chairman ng R&D. Kalangan ng kupromi, Honorable Speaker, kung priya mo na ibang patyo, iman pagin karkarak, ay tingol sa karang kayo po niyo, wow, ang kakpatyang sabol mo matsansad. Ay tingol wow ba ang kupromi, Honorable Speaker? Wow ang Vice Speaker, Floor Leader, Honorable Senators kan, ang agi, sa umbacay staff kan, mayang patyang, wiya kupurin may sangat. Honorable Speaker, kung kupuray, abo chayang kakamsak standing committee report, abo kasi Riyaw Labinjal, Risa Climao, iman sa kare, kupura mo yung maluwat chayang kakatsiyang nan recommendation in fair standing committee report, abo kasi Riyaw Labinjal, Risa Climao, Kariyaman. Diyan sa lang mga kamagut na mayor sang Chairman ng R&D. Koros mahudong kamagut po. Masa ni A. Uwang masa ni show. Kamagut paitar. Pwede kamagut yung paitar. Ang talpan komal. Labi na ang show. Katiyang nanusyus. Nituan kawait na mayor. Ong itito ni Mr. Aspen Abis when we are a member in board and OFA. Child komal. Labi na ang show.
On kak sansaleng way supplemental usus metok recommendation and report number kusilisa Riau lebenya riasak limau me itioto Mr. Aspen Abis when we are an advisory board and office in fisheries and aquaculture usus a riasak eu o show eu met mawawag tayo kamalatar manakap Aspen Abis. Privilege my Mr. Speaker. Senator Court. Kailangan may Mr. Speaker, kung kupurain po nga, tungalan kaya sumaw, puwagi, at ay katiyar po ikin sa matay tatagan may isang ranwat, o muna tayo bang katiyang naniratoror, ay kaya sa bali sa karanwa bang kupuramuyo, bang kupurakan koros. Nuwawa karakarak may Mr. Speaker, imen sa karay komoy, kumuyan kag, assign ng Committee in Finance, sasama Committee in Money, miscellaneous communication o pagkupay sa 1 laban sa limaw, o miscellaneous communication o pagkupay sa 8 laban sa limaw. Committee in karong kampani PA o executive ang mapit recycling program magmagadiyan nanti sampai sampung partiyo o report kan koros mepit recycling program mesansal nan men kape sebukan. Kom ka kabrayama info communication kau trade info i nampak tahu mo communication o pagkupay sa 8 laban yari sa limaw o pagkupay sa 1 laban yari sa limaw. Chansalamau kamagut memia communication Riau masansaler occupy sa kuno lebenyari sa klimau o occupy sa kwalu lebenyari sa klimau mapakatorto sang office in EPA through governor. Yang sansal me communication ka pagkau trial info i tama kamagut memia kamagut you communication ka and assign ang committee in money o pwede ang miya karyaman bang kamaguto ay panpo na siya. Koros mautung kamaguto, masa ni o masa ni siyo, kamagut paitar, o communication of kupay sa kuno, o kupay sa kwalo, riya sa klimaw, assign na ang Committee in Finance. Point of privilege, kami, Senator Artui. Mr. Speaker, rimen kapadayang communication tabuki pai sa gisu ay pagita karyaman Communication kamagat you communication occupy sa gisu ma pil tribal info and pila sign ang committee money pagi amia karyaman pan kamaguto ay pan po na siya koros mautung kamaguto masa ni huwa masa ni show kamagut paitar communication of kupay sa issue laban yari sa klimaw bila sa inangar committee mo. Figure. Kami Senator Perez. Ingat begitu tayo ka magitiyan ba iratoror item isa issue? Pagpagtar o karyaman tayo ng katiyan po ng isa issue ya iratoror. Tayo katiyan po ni iratoror. Kami Senator Perez. Kabrayang namben o agis kawewe question natin. Iman barawan mo ta motion and withdraw bill number pagkituwa sa kuno level niya sa klimaw masa ng Committee in Finance. Kung agis aralabeta ma puan kak tewi essential measure debatable motion ka kailan ka kan Kailangan Mr. Speaker, yoralap Naban amend sa Pohnpei Pohnpei Code Chapter 10 entitled Domestic Issue subsection 57 PC
110, 105, naban exempt sang agency government dan Pohnpei state dan gak fine fee gan merasa yang cuma taken pergi background check, taken pergi transcript, akan poi office mendara ma office panan akan poi copy gan. Ai mauran kemudian kusentuat dan gak kororasang government entity gan yang fine. Kalangan koros mo ultung kamaguto masani uwa masani so kamagit paitar kamutan kosunat ab kutuwa isa kuno libaniyari isa klimao kutroyer sang committee o patpatroyer pangkupuran senator kan. Figure. Kamu Agak pilih ada motion. Dan gak sapar dalaban kupurmat. May biligak tulaw yayo motion withdrawal. Men baruan pilbagi tayo biltuangar sa Maniland. Hingga baruan withdraw kamatang ko sa net sa begitu isa gisu laban niya sa Glamao sa nang county land. Makan Jangan salah mau kamagut memia dan withdraw kamu tangan ko sa net ab kutuwa isa gisu labaniyari isa klimao sang kamitin siap nituan chairman kawait may rawewa baner o patrawan to pangkupuran senators kan koros maudung kamagut masa ni uwa masa ni show kamagut paitar tay withdrawer kamu tangan ko sa net ab kutuwa isa gisu labaniyari isa klimao. Speaker. Kamu Senator Perez. Kita mahu komal mapu. Mieo may ban paruan utrap stapan situ kawan auto epit submarai rule. Dahil komal Lebanon show. Saya tahu. Paler na ni Rotoro, jagat kat na ni Rotoro, miyaday Rotoro, kamu Vice Speaker, ikan. Main speaker nani rotoror anranwat kamu kubro ay tungal sakaran wow satal pan kubro mun floor honorable senators o karos irayo me iman batawan sakar kiyo pilpag makop ko kakuya upay motion speaker medyo tokalang ko sunnet yo makamanamala medyo ke pilot project kan palian uyata kutur litok tamalak kurangka kuyata kutur ongwin Pohnpei o sansal mo ko sunnet wo manamala nan previous administration iral sa managay songatan tapyata siyang kawit sang University of Michigan parag Pohnpei pangkay irawo to ko sunnet wo ay tao makit kamanamala proyek yan sa ubisok kamarangan tasinong kutoreo ni misalier ni kala isu ma soda sangan projek yo kakuyaw bang pralang penene ito kausan ko nagis katikati kawaswome serikan ala rantungale mensangkan anso kanong makitlan school o son Pohnpei pilan ari nan makit mamiaso ada momen importer yaw ang project marara bukat magteka kuya ibil kamelelem ang saukan may gintrang donal may speaker igin karanya sa tuka kutya kayalakan payirok lunch to sa wan kailalang kape malakap ki merki pa na kaup kape ayat wan ma project kan apalilitok wan yata kutur pilpalpalian sangon momen makit bukat nan kausan
pengkat kecil. Ranut, tosenung kutoreu, Pohnpei, kala tuau sensori esak lima patwata kakle leisak tebil tauli. Have no choice. Awi batuan kami lela ansau me. Inangan kusan na tuo, engkak pram patwak pergi lela ansau yo me kata kapan mo kata uyau kawit kan administration patolaro payak. Nak. Ada pergi struktur kapan norenti, ibal kami lela me. Chairman in Norenti, Committee in Norenti and Legislature, Committee Tingang, Ngongan Totok. Sang Nakarapao, Pointer, Karairai Tami, Man Patuan, Essential Tami. Sangan project tam government kaksosa, Takteka Kawitwan, Puralang, Kisin Kausan, Kisin Ewu Panini, Na, Soto Sangan Uyatoy, Patikati Kos, Menon, Pilot Pukat, Me, Utania Nanapan, Sapol Mata, Panini Kanisarikan. Imenu yata kamu kita pakai, kamu yang kau ke campaign, payin way, enewang Department of Warranty, o rot weapon me, tatok me taptaro, pegeru wasing kosenet, yawasay dia, o yawasam kekak, taula o kakalasang yapo, engkak kaboy-boy ta, inangan, project ko me kosenet laki. Iyagi kamu kita man speaker. Jangan selama kamu kita memie. Bagi yang dia ucapan kamu kita iban ponese, harus mengujung kamu kita masa ni oh masa ni so kamu kita poita, dia masa ni beniro, kamu kalangan kamu floor leader. Mawai cungal sekretaran wau kapasabat, kayu kapung ki kamu kita me jel coba yang sukses, udah nak koneng pacepen wiawi. Speaker ma kamu di kakak yang Melel kaba nan Pohnpei kayu kesambal lagi, kami kesambal lagi, mang Mr. Speaker, kawawan matena freight makan kareta poinan kaba kesauta, o pasosang ni poinan tena fuel me kan elata, riasan me ran bukat poinan fuel kesauti win Pohnpei, kebanyakan Poinan kebanyakan kota nak kami juga kepercayaan tamak kareta ira kesempal wajah uya. Ini cuma kepercayaan main Mr. Speaker. Riaman. Boy Speaker. Kami Senator Edwin. Boy, kalangan Speaker ay tungal wow kapatapat. Dahil one can kami price floor ano ko member kan. Boy ikaping ki ira essential mo trial. Mr. Speaker, kami lang ngayon ako na nga we separate motion yung mo. Kami pitkitoro essential me trial and develop pali. At kami floor leader kasaletaw upiluya ira kasampaliw. Api kami lang me ireo ito ka importation in tipso kan na niya. Ere mo ay bepem na motion bang we are retoro raban inta me ban kakan apaliata ireo neisang ma bang kapata-pata ang tangan niya. Amo ipatawan dati. Kalangan Senator Edwin, ira kasambal yung masansala siyang floor leader o kawait may masansala siyang Senator Edwin, pil kasambal kareta. Iban patungan tayo na napaliala motion memiye o floor kumgat kilong sabol mo ira kasambal po kakuya separate item. Ong melel committee appropriate committee ma ARNT PWTC ya komunak kawit. Hotel miade masih benire masansala siyang ma solar ay ban po na siya kamugat memiyak Thailand return ti masih be. Dito wana yali ti Kawaito Thailand Committee RNT and ROP melel carbon poinan kutore poilaut o trek hosunet me ketail kamanata me ban ruwa seta Thailand pileu kamaurata project kan kutor te malak eri komutek nituan Kawaito maktai bilanana amen hosunet to buan mangayang Israel sotali bilibil namen apaliata malagan kutor an ka may yang rail ko kutor menon poilaut ran to
Harus mautong kamagito masani yay uwa masani show kamagit paitar o assignment word pana assign ang committee in R&T nituan motion ay laki o imen peki nuan matang chorus committee ang report to non-regular session mo. Mia Debatable, kamu floor leader. Speaker, kalangan ichungal sakaran wa usapal kayo kapang kiyang senador tuan po kay melel tame kawawa mepit tame ipacuan taon ka kuya eu kamu guturo ni pagkarba wo jay ibang ngata kamagut lang mo. melel appropriate committee kamele me R&D po kay niya sa majal commission yung me kapoya nga je apali painan kapoyakan magak check o kaprotong walwat painan kapoyakan patpasota siyasan may Pohnpei so pay ranwat fuel agis po cik-cikla makin karayang painan kapoyakan nagamagad arbos yun kak siyasan liang Pohnpei ira kasang palwat ayay mat Diyan sila mau kamagito karos mo utong kamagito masani yay huwa masani show mia masani be ni rawo Motion in gloss. masote ay ban po na siya kamagit tayo tigti o sa pulman kita karos mo utong kamagito masani yay huwa masani show kamagit po ito kakang pilong R&T check pwede ira kasambal yung masansal siyang floor leader Mia Debatable kamu Senator Movik Kailangan ng promise speaker. Ay tungol ibatoro ranwat may pit issue yo magtaykin galap ko kofre yang ari dan toki chalde panga kita po uya iro kasambal yo wong serin school. Ipandil purong kopreta iro me pit bus school bus. I kamelele me iro wat kecil Mama sani te patpatuaner sanger ranjo leleto me trap saikin tro me ko tuya uyang road. Itanger pak riau pan muri school bus riau one train school me mina school bus ko baba accident lapalapan liability Pohnpei state tanan ki ong tame pamparata. Ari I Pilwasa kay lilmed sariga sabal soto school bus. Isto we kita me kareta po nan 10th legislature lablaban po ipos yung trailuya. Tay kita ka manata moni kay painta pos kay. Ari tami men toki committee in education and prong rob tame alota shortfall in komokit kan me pip school bus na school kan. Well, ikami leleme ma yet me men committee in education and rob ma katal Pohnpei state pan sa kakapali akatal so outsource outsource service so ong aramas makapukata o apali yang katal government ma business yo kaka kita posta pa po yan apali metalani business yo kita posta pa mo na ban masa magtay pa sa songon point pos ong school ko Rusya kami lele mo mo tan mo ya me kot makamangayo arimen education and rob ni in detail tama kareta irawat kak so saikin kak santi o tama kareta o nakatay kak and kilong lang sa ngayon sapis kanan mo yawi likin government puen ka kamawila sapis watch Arya iya irotororan mo kalangan speaker kalangan san salam mo kamagit mamiya o miya karyaman pe koros mo utong kamagito masani yay uang masani show kamagit poita miya masin pe masyotra ikamela me ire me pitata school bus ira kasambaliyo committee in education and rob Sabis in school bus, karaban kapale miye, umasyo ko na ang report, sabis what ko na ang private. Private kat nan masin ba? Speaker. Hey. Galangan ay tungol sakaratan wow kapatapat pagyan so. Imen kasaleta tayo iragay mapit floor motion sang Senator Movik. Amenen
Dahil mamasa ni rawat nan pali coco na dahil uya kupur pas. Kaya wan sansal me pacetin pas me pacetin ong paliang kamarain. Bisa cakap poin tak pasil mopot. Hari mana ambil purutong cai. Dahil masa ni rawat dahil kati pacet. Hari dahil masa ni me imoman pacetin Department of Education ong pas. Bisa cakap poin tak pasil mopot. Kapurutong rekan me sansal me pit problem in pas. Last week you call option director. Pas kan karus me wala kapung kiyang morman. Rabang kita 1 century merbana bali yang pas karus na ong maintenance. Ija option director ban rabaki yang mon silugoy orang ka silugoy morman. Willing na bali la pas kan karus na problem. Relasi may patungang director. Kasilu uya bana tay bana bali pas talent table depends on the morning government. Miya resolution yo me still in pipeline na bangka umodo sang bilka ka bali na kay bambil pagi seli wasakan. Resolution yo bangka tolong bangka kailim pagi seli pas ong MPC kan te wasakan me bangka ka bali pas me Department of Education Cungalan kilal ranit. Ari yang mau iran kau itu sang senator Mofuk committee ban tulang lale ojek tama bangka ka bali. Iran pas me kadail mama sani ol ranwat still the same problem. Hari main management kebenaran director anane bil rabagi da yang muna bolban pasan dia. Poin sansal me imi padrongan. Pacetin pas sudah poin ta pas mo. Kalangan speaker. Kalangan masular masaben irawo karus mautung kamaguto masani o masani show kamagut paita ro panasay ang committee in education. Kamu Senator Irons. Kalangan ko ya speaker. Kung kubura po itungal sekarang kay penuwawan kak patutasa pan menen kay penuwawan metiang ermoy purto na mall itungal wow pang kupromi honorable speaker patuwar mo ki vice floor really honorable senators kan koros speaker itungal iratoro ran sukset inanya melel pata teach delegation in waynet up melel kitwat uya sabul matay kaping ong sabul matay kampan PTA sansal me mie totong ke baluat wiya nan waynet sabulman ki kapung ko ko totong mau kan me baluat wiya til sansal me rebel patrol pe pialar nan sinsowan chim me patro fix and waynet kapung ong totong pukat o melel sabulman min bulianti kat ko to ya sabulman tail kapung ong PTA ko ko songon totong mau pukat. Kalangan Mr. Speaker, ye chulo retoro mat. Kalangan Senator Irons masula san Senator Irons ay men po na siya Senator Carl. Kalangan mai Mr. Speaker, tungal wasapal ban kupromo yo ban kuprakan koros. Tungal sakar mesik puegi ala pergi tungal langsung nasi sinwat main cocola. Ari kupura. Irawat pada toya ninduan kawet you yang kak withdraw. Imen KPS tatakan withdrawal. Wah, itu wiala tatak yume. Kakaje wiala tatakan sikan penai. Itu boleh wiala bemen. Wah, kak mugit. Itu tian kami di saya kapal. Dari ikamelele menantatakan makin wiala tatakan withdrawal. Kenapa lupa yang angkar waru? Oh, pergi akan pandalanan kami. Tetapi word me pan withdraw, kawin me padong yang ia pergi akar waru. Dari nawau karagalak, my Mr. Speaker, imen pergi pan kupuramu ya pan kupurakan koros. Yang kak withdraw, kosenet you me assign yang kami din mo ni Nisan worry isak tayo. Rawat san worry isak wano. Kamadang ko sa neto begitu isak kayo lebih nyari isak lemau. Ko sa net yun song ko sa neto mo ni kan kenapali sama dai Pohnpei house. Imen yaki kapung ang committee finance ko
kupuramail kin aso oras nanti yang apali assignment pukat nuan matang koras saban patu yang nan tatawut withdrawal word and kak ele yang tatawut patu yang nan sama de calendar and session in murun rawan kalangan may Mrs. Debe mo. O begitu way sa kayo laman yari sa lima. Chansala mo kamagut yung mayor o mayor utupe koros mo utong kamagut masani yay. O masani so kamagut pa ita tayo withdrawer. Kamadaan ko sa nadab kutway sa kayo laman yari sa klimaw. Chang sabal matay kamitin moni o patrawan to or bahang kupurkan ranmut. May ito retoror kamoy Senator Simon. Kailangan speaker, ay tuwal sa karantanong kapadapat. Speaker, ay tuwal retoror matuto. Ayaw may pampatuan pagkataramot. Imen patuan me ran pugat kamele me main tuan wete kan pediang tualan gi. Ab men kiti toto paintira ran rar. Ab sai kak telibrong ran. Mia may patuan me muang Christmas oto ro paintira ran tuan rar. The wicked eseng telalong ran. Arya momen metano egis apal rar. Speaker ikasampal gi mia communication yo mo kamu koordinasay no ang committee sap OJN ko other government communication kairi yo masang waliapan daptikul maunan manintiyan sap and when matalanim may pagpagi sa wasan legislature kailan kakyan sa wasmas pwagi option sap close di wasan terdengedu wasan rar nan kausap wapar nan when matalim daptikul mau kari communication what assign ay menuaw o pagi pangpron ay tumal chairman riyaman chairman ni SAP o chairman JNGO magtekak patuang prioritize na sa patel tatawangkan pwede essential me rar utang ko sompan ari pilmiya me utan patuan me regular sudah rar patuto ay tuwal rar pa di paint yung morina ari kapatuang kamil le magtay pangkak ewan PT yo opsi SAP kira tama issue o apaliyata so angin call buko ikamil pangkakapalta ai irawat may men patuang tapa promise speaker o provide pagbalak at patuyag provide o nakuno at kaya parinan sa siya kalagan speaker Kailangan din Senator Simon irakasambal masansal siyang kamoy Senator Latore. Ay tungal wow sa balang kakpatpatuta bang promise vice floor ano ba singko pangkoros melil min kayo bikatungi ang Senator Simon po gira ko sambal me sansal mon kuprakan ng joksot ibanang kak sansal me protocol poitaro wiran so kay patulat o makmagut ko to men kamelele me yeyew me Senator Perez Chairman JNGO withdraw patpatuyer mon malwot o kamti bang patuyer nga palito ko ay mat speaker Kailangan Senator Latore kung kabese takawa masansal may pitata irakasambal masansal sang Senator Simon. Miyata iratoror speaker kailangan iman patungan uyatak kumakot sa ilang kagpamalisan Amen. Kubura ibahan po na siya kamagot mamiye ay siya to po itak tayo nagpilikat lang mo pagkiyay po na siya Senator Latora ibahan kamagot uya-uya o motion miya dahil apali karos mautrong kamaguto masa ni yay uwang so kamagot po itak tayo ran mo na diya o sa balbalan lakap kula ko isa